आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी न पाउ पजरी अहनबदा मरु इबा पाउ राज्य पुलिस न हाइदी ममांगदा अमुक्ता ओइखिद्रिबा मवंगदा कुकी मिलिटेंट सिंगना इम्फाल वेस्ट की कौट्रुकता अफबा मखल की ड्रोन सिंग सिजिनदुना बॉम थादरकपगी थवंग असि थेंगननबा मपुंग फाना सेम सारे ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन न सिंजुना नोमगी ओइबा मीडिया सेंसिटाइजेशन थौरम अमा हौजे मणिपुर प्रेस क्लब ता पंगथोकली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नुमित हुमनी की खोंगचट ngasi महाराष्ट्र दा चटकनी अमिसुंग भारत की पैरा एथलीट प्रीति पाल न नुपी की मीटर सनी की T35 दा सेंजंगी टकमान फंगले राज्य पुलिस न हाइदी ममांगदा अमुक्ता ओइखिद्रिबा मवंगदा कुकी मिलिटेंट सिंगना इम्फाल वेस्ट की कौट्रुकता अफबा मखल की ड्रोन सिंग सिजिनदुना बॉम थादरकपगी थवंग असि थेंगननबा मपुंग फाना सेम सारे मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम की चेरोल अमदा हाई मसिंग यामलबा RPG बॉम सिंग सिक्योरिटी फोर्स अमसुंग मिजम मियाम लेबा मफम सिंगदा थादरकपदगी थवंग असि मखोइगी अनौबा लालुंग ओइना सिजिनरकली मसिदा निथीना ट्रेनिंग तौरबा कुकी टेक्निकल एक्सपर्ट सिंग यावरंबा याबगी चिंगनबा लई ओइरकलिबा फिबम असि कुपना यंगसिनबगा लोइनाना मखाताना थोरकपा थौदोकसिंग थेंगननबा सेम सादुना लेरे हाइरे इम्फाल ईस्ट की सिना मथक्ता लेबा मापन सुबा IRB अमसुंग कमांडो की कांगबु अमदा ngasi नोंगालकपा पुंग मरी मखाइरोम तारकपा मतमदा कोकी मिलिटेंट सिंगना बॉम यावना नोंगै अतदकम लेतना कापसिलक्रे हाइरे अदुबो खुलंगाकदिबा यावना सिक्योरिटी फोर्स सिंगना अकनबा मवंगदा कुटहंदुना कुंजा सिंग असोय अंगाम थोक्तनबा होनरी कुकी मिलिटेंट सिंगना खुलाई पाइजदबा कौटुकी खुंजा सिंगदा ड्रोन सिजिनदुना बॉम थादबा अमदी अफबा मखल की नोंगै सिंग सिजिनदुना लंदारकपगी थवंग सरकारना यामना हक्चिना लवी हाइदी राज्य की होम डिपार्टमेंट थोकपा चेरोल अमदा हाई खुलाई पाइजदबा खुंजा सिंगदा कुकी मिलिटेंट सिंगना काहेनबा थवंग सिंग चथरकलिबा असिना राज्य सरकारना लमदम असिदा शांति अमसुंग तंगदु लेताबा पुरकनबा होटनदिबा असिदा चावना अपनबा थोकले असिगुंबा कुकी मिलिटेंट सिंगी थवंग हक्चिन लौबगा लोइनाना राज्य सरकारना खुदकदगी हौना फिबम अदु लक्चिनबा थबक पाइखटपा हौकी कौटुक विलेज दा कुकी मिलिटेंट सिंगना चथरकलिबा तमथिरबा लंदा असिदा जेनरिबा सिंग फादुना दंदी पिगनि हाइनसु जेरोल असिना मखाताना हाइरी मदक असिदा कैथेल मानबिदगी कौटुक फाउबगी मनुंगदा लेरिबा इम्फाल वेस्ट जिलागा ताइनबा मफम सिंगदा कमिंग ऑपरेशन चथबा यावना मखाताना पामदबा थौदोक सिंग थोरकपा थिंगनबा खुदकता थबक लौखटनबा राज्यगी होम कमिश्नर ना DGP दा खंगनख्रे सिक्योरिटी फोर्स ना तुंगा तुंगा मफम सिंगदा थिहुंबगी थबक चथबदा खुजु खुलाई कया मरुम फगटले इम्फाल ईस्ट जिला की सिंखै सिंखोंगदगी इंसास राइफल अमगा 51 इंच की मोटर अमगा फगटले टेक्नोपोल जिला की साइबोम विलेज की उमंगदगी 51 mm की मोटर मरी MA3 राइफल अमा लेथोट अनि लेथोट ग्रेनेड मंगा 12 बोर सिंगल वेरेल नोंमै अहुम नोंमै मरु चामा यांखै मापन पंपी नोंमै अमा डिटोनेटर 13 IED 3 हैंड ग्रेनेड 13 फगटले जिला असकी मोलनोम सिनाम सिंगदगिना मैगजीन यावबा AK-47 राइफल अमगा कोनना नोंमै मरु चामरी फगटले हाइरे राज्य की शिक्षा विभाग की मखादा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सिंधुना नोमगोइबा मीडिया सेंसिटाइजेशन थौरम अमंगसी मणिपुर प्रेस क्लब ता पंगथोकली थरमसी की मपुंग ओइबा थीम दी स्कूल एजुकेशन हाइबसिनी थरमसी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजू अमसुंग मणिपुर प्रेस क्लब MPC की गोल्डन जुबली थौरम का मरी लेना पंगथोकपनी थरमसी की टेक्निकल सेशन दा मणिपुर लेरिबा स्कूल एजुकेशन सिंग अमसुंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मतंगदा खननैनगनी अदुगा रिलीफ कैंप सिंग दा लेरिबा महिरोइ सिंग के फिबम सु यंगसिनगनी धर्मतिदा शिक्षा मते थौनावजम बसंत कुमारना अथोइबा मिथुंग ओइदी इम्फाल ईस्ट जिला के अंडो पुलिस स्टेशन की मनुक चना लेबा यारीपोक तुलहेल कोंजिन लेकाई की थौबाल तुरेलदा नुपा अमगी असीबा हक्चांग अमा तौथरकले हाइदी एकोगी थौबाल पाउमिन हाई हक्चांग अदु ngasi ayu anganbade thengnarakpani achiba hक्चांग अदु कॉम्बैट ड्रेस सेली ओइ थंगबा खुदांग दा घड़ी अमा सिरमी खोंगुप तोंगदे हक्चांग अदु खरा पुमथरे अमसुंग समगी सरो मैना साखिबगुम तवे हाइरे हौजु फाबुगी ओइना मसक ममिंग खंगबा ngamdri अंड्रो पुलिस ना achiba hक्चांग अदु लोखटख्रे हाइरे ताबिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नुमित हुमनी की खोंगचट ngasi महाराष्ट्र दा चटकनी राष्ट्रपति ngasi कोल्हापुर दा लेबा श्री वर्णा वुमेन कोऑपरेटिव ग्रुप की गोल्डन जुबली थौरम दा सरुक यागनी
Hayang Pune leba Dim University gi Symbiosis International gi kunmathoi suba convocation da wangangani. Luinana Mumbai leba Maharashtra Legislative Council da pangthokadoriba thorum amadasu saruk yakani. Maki aroiba khongchatda Laturda leba Guda Bihar Sangagani amasung Sasan Amplaya Dari amasung Mukhyamantri Maji Lerki Bahin Yojana gi beneficiary singasu unagani. Pradhan Mantri Narendra Modi na lusingduna BJP ki membership drive ngasidagi hawragani. Drive asida Pradhan Mantri dagi hawraga BJP da yawba member singna renewal certificate lawgani. Hariba membership asi sahi 5 dagi 3 phawba leiraga nauna lawgadabani. Drive asi November 10 phawba sathagani. Ahanba phase tha asigi 15 da loisingani. Pradhan Mantri Narendra Modi na Andhra Pradesh amasung Telangana gi Mukhyamantri singa telephone gi khutangda Rajya sing asida thogliba ising isau gi phibam gi matangda wari sanakre. Sri Modi na Kendra gi maikete gi angamba mateng pangkani haina thajaba thamki. Nong yamna kanna chuba maramna Telangana gi mafam kayada amangata kaya thokle. Khumgang sama hena ising na thumjinkre. Isau gi phibam lusilakpadagi Kachipet Vijayawada chen kadaba railgadi manga hena cancel tokre. Rajya ki official singna passenger listing ama hena atopa mafamda thangdokre. Rajya tu ki school sing ngasi suti thadokre. Andhra Pradesh da kanba nong na maram oituna miyoi kaya asopan nangkre. Rajya ani asida National Disaster Response Force NDRF ki team kuntaruk na mi kanpa amasung tengbang pibagi thabak sathari. Rashtrapati Draupadi Murmu na haidi panduna leiriba case singi sang hantahan bai haibasi judiciary singda achawa singnaba ama oiri. New Delhi ki Bharat Mandapam da ngarang numit nini subna satharakpa district judiciary singi national conference loisinbagi thauramda Rashtrapati na hai. Panduna leiriba case sing loisina bahona bada judiciary ki tungan balam singda thabak doriba miyoi singna punchin duna hona minaba tangai phade. Sahi kunthani thoi hena loisinba ngamdaba case sing yauri haina phungdokladuna Rashtrapati na hai. Case sing ki while sathabada matam sangna changba asina miyamna judiciary da thamliba asa sing tapna mangsilakpa yai. Mamang thada Kolkata ki RG Hospital da Dr. Nupi ama laikidabaga mari leina nangasi Bengal ki saknairaba artist sing yauna miyamna wakan mifam phamkre. Wakan mifam adugi mamang da miyamgi achauba rally amasu chatki. Bharat na Bangladesh ki mahiroi taruk ki visa athingba thamkre haina sandorakliba paw adu aranbani. Asigumba athingba amata Bharat na thamkiba leite haina mapan thauram mantralayna sengdorakli. Media channel singda hariba report asigi matangda mamangda sandokhiba leikre. Bharat ki para athlete Priti Palna nupigi meter sani gi T35 da sanjangi da kaman lore. Priti Palna Paris para Olympic lesingani kunmari da medal ani laurakhiba asibo Rashtrapati Draupadi Murmu na nungaiba phungdokre. Social media da thagatpa post amada Rashtrapati na hai Bharat pumbana Priti Pal gi damak sautok jari matungda su hena mai pakpa oiduna sanaroi singda pungning thagot pipa oirasano. Uparashtrapati Jagdeep Dhankar amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na so Priti Pal bu thagatpa phungdorakli. Pradhan Mantri Narendra Modi na senior journalist amasung writer Umesh Upadhyay na laikidabada awapa phungdorakli. Social media da thagatpa warol amada Sri Modi na hai senior journalist asina laikidaba asi journalism ki lamda yamna chauna mangjabani. Umesh Upadhyay Delhi gi Basanta Kunja leiba building amadagi taatuna laikidabani. Adubeta maduiba pau amuk hanna. Rajya Police na hairi mamangda amukta oikidriba mawongda Kogi militant singna Imphal West ki Koktukta apaba makhal ki drone sing sizinaduna bom thadarakpagi thawong asi thingnanaba mapung phana sem sare. All Manipur Working Journalists Union na sinduna nongmagi oiba media sensitization thauram ama hauze Manipur Press Club ta pangthokli. Rashtrapati Draupadi Murmu numit humni gi khongchatta ngasi Maharashtra ta chatkani amishung Bharat ki para athlete Priti Palna nupi gi meter sani gi T35 ta sanjang gi takaman phangre pauloi jare.